Yes! Wow, good morning, good Good morning. morning! Nagsarap. Diyan matimingan, di pinag-open na kanayon. Diyan matimingan. Good morning, good morning. Wow. So beautiful, boys. And monitor. I love it. Amazing grace, how sweet the sound, not saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the hour I first believed. To make me dangerous thoughts and snares I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been set down some years, bright shining us the sun, we've boundless days to see God's grace, that when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yes, amen, Amen, everyone. amen, amen, amen. Thank you It's a very much, Saturday Lord. na naman, kagayem kang kagabsat. Ahay. Maudi man yung alawasin ka man yung pinagraragsa. Aldaw ko na, mauling alawas. Mauling aldaw. Yes, sorry. So,
Sorry. Mali na, Sorry. sorry. Okay, Sorry, sorry. sorry. Okay. Medyo na-stress man, Jibber. Medyo na-stress. Medyo- Nakarayo ka lang. Apay na panam kami. Apay na panam. Stress. Apay na panam kami. Ha? Napanak man nakitok ti Jack. Nakitok and text. Nakitok and text. Yes! Ayan! Ha? Sinutin mo na. Iman Melody Rupisa nun. Yes. Wow! Medyo may tatikis tayo. Apay ko na yo. Aba. Ako magkaroon ti Monita. Wow na wow! Yes, syempre thank you sa ating mga sponsors. I-mention ba natin lahat? Yes! Thank you Kailangan very much. i-mention na. Alright, ayan. Kaya Timothy, thank you. Ako itang abigat. Karigiti ng sponsors. Ito yung JBL tayo. Siyempre yun na ni Nonito Aurelio. And of course, Tita Imelda. And Sheena Aurelio. And of course, Tito Flor Orsino. Tito Flor and Tita Lilibet Orsino. And of course, Kuya Ferdinand and Kuya Fran Reyes. Kuya Van Aurelio, and of course, Tita Amelia Alcapos, and Tita Loida Susa, and of course, Kuya Henry Padua, Anina again, Ate Marjorie Pasqua Pagal, Pagal Pasqua, sorry. Yes, thank you so much, everyone, for your unending Thank you so support much. and Love for us, Yes. Ayan, sinutin mo na. Siyempre, Yes. Ay! Lovey Dubs ni Technician. Apa kaya nang sa ti maawardan dito yung si Kati First Honor. Yan, alo, congratulations mo. Kung Mari Melody Rupisan as First Honor. Yes. Yes. Kanta niya the premium na rin. Wow, nakapsan. Two Alright, hello to Ate Marjorie Pagal, and of course to Telma Atiansar and Jewel Salim. Hello. And of course, Tito Ferdinand Capos. Ada ko na ni Yes. Carlo Dinong King kasi ka. Oh, I-shout anak ko out na mo na. kanuman. Oy! Yes. Lalo, batot nga minta sa mic musika. Hello, Beshi Nesty look, Zelgo cellphone ba rin, Cellphone. Hey, Sel, enjoy watching Beshi. I miss Yes. you. And of course, to Ate Florence, I wanted to go in ko ni Sir Alexander Rebibes. Present ko naman. Oy, listen. PSSSSSST ka, no? Hello, loves ko. And of course, biyag ko sa any passion. Yes, and of course, Glenda Gaba. Kani Tita Imelda Aurelio, ada ka din. Yes, and of course, Ate Loves ko ni Sir Noel Milares. Hello, sir. Yes. Nabayag lang din, Sir Noel. Yes, Bakit? si Anong Miri nangyari? Pilikwa. Sinong nangyari? Apay. Yes, kasamitan nga, yan, gurit na nakita mat nga nag-agbuy-buya da balay itatan. Alag mamad nga gundaway nga kablaawan ni Tia. Kakaisuna nga inami. Ni Mrs. Mary Ann Francisco Turate. Happy birthday, Mother Wow, dear. happy God birthday. bless you. Yes. Bekenemen. Again, man. Yes. And of course, hello to Sir Miko Ay, pare. Castro and Sir Charo Madam Charo Madrid ka ni Jessa Bancot Castillo. Hello. Pagiti Kapakuan and Risa Tamayo. Yes. And of course, adamo doon Tita Loida Susa. Wala naman ito And siya. Tita Amelia. Damo ni Tita Amelia. Pa-shout out naman. Ka-remix, paring may katkalutoy. Rik-rik na ek nga sa MK Lindo. Allah, Oh, si ba na krik na umate siya. pero deta rikrik na umsika. Uri- Ay, apod ura siya kada rik na umot ate siya. Naririk na, Mabising ka man na. Mabising. Pinigpigat na ka na. Ala. Yes. Bawal. At paapal ni Mimi Musika. Yes. Hello, Liz Ramos. And of course, good morning, Remix. Blessing, happy birthday to our beloved Provincial Treasurer, Ma'am Josephine Galahate. Kalahate. Yes, hello, Happy Ma'am. birthday, Madam. Hi. Hey, Provincial Greetings from Roland and Thelma from Canada. Wow. Jay Kurimao. Han, ita Gabot. Gabot, yes. Gabot Yes. Norte, Batok. Yan si Provincial Treasurer. Yes, Yes, happy ate. birthday po. Yes, happy birthday, madam. Ayan. And of course, hi to Sir Miko Castro. And hello to Madam Helen Grace Pasqua and Manipud Met ni Father dear ko. Thank you, Remix Band, sa pag-greet ko na. You're Yes. welcome, my Father dear. And of course, Judy Kina, Ken ni Robio Jobelin, makisiri pa ko. And Madam Belen Orsino. Yes, hello, Madam Belen Orsino. Ken ni Madam Madam Helen Helen Grace Grace Pasqua. Pasqua. Yes.
Ayan. And Marine Lagay Bala Grande. And you watching everyone. And please like and share our live video. Kaya chumatapo iti mga tiyo to kadagiti makungkunang like or send out. Sharers tayo ti Remix Band. Mano abakon naman. Ay ko surprise. Surprise. Yes. Yes. Hello Madam Jolene Passion. And of course, nakita yung bagas apo. Yes, and of course, bagas tayo ang 25 kilos each na bagas for 20 persons. Doon ito nagpalistan sika. Entry na po. Baka umentry ka mo, sika ta, doon ito kwam. Yes, para maalan din 25 Ay, kilos. nabisyoso ka lang ay. Hangkamot ipag. Pang 1 week dahil din ko anak ko, di ba? Yes, so once again, hello Tita Imelda Aurelio. Awan pa ni Tito Flor, ha? Tito Flor! Nakita ni tayo. Tito Flor! Sigala, nakikita pa yun. Wala daw ang aming sika nga si Bro. Imientrada. Hello, Agil Praglita Blanilio. Yes. Hello, Carso. Ronnie Palafox, dita Santa Ikaw Cruz mo mani Badong. basit. Ako naman basit. And of course, Mayros Artag. Hi also to Sir Ruben Madrid. Yes, hello Kuya. Madam Edralyn Aurelio Passion. Yes. Alright, dito ba lang pabalsa Liz na kayo Roma, yung set. Liz Ramos, hello. Hi, hello, Best Curve. Ay, Karin, Querido, Tapaway. Adahang ulo mita. Wasika, Adahang ulo. Hangwas. Ang ulo talaga. Hindi ako nagnomulas na. Ay, ako din. Good girl na Yes, kay. good girl tayo. Agad, Yes. at tama nito may isang bayis tatay, madamang buya-buya na. Yes, nga Rodney Kerwin. Ni Kerwin. Hello there, lovely DJ Lumbo. Hi, Ate Christine Ginseta. Madam Belen Orsino. O, kanya-kanyang uniform kami ngayon para hindi naman ano. Di ba? Yes, Tito Imelda. Ludi ka man, mano. Ibaludi po man. Kalaisip, amata. Hello, Sir Ruben Madrid. Magparangin man, kalit mo may napapalan. Mag-aabog kay Rigna, ipada ka malasa. Kay natagder mo, ariana ng taer. Kay nagtaer kan manon, magapabang arbarukong. Arama ang nagati, siya sino manasamo. Kay kaputang lugati, nagawa po kan manon. Nagawa po kan manon, pumalunit ka man. Pumisip ka man, di mo kan ipaida. Abada talata sika. Nagawa po kan man, lumipat ka man. Una ka pa na rin. Italiyaw mo man, anaamo aruba. Hello, Casamara Fernandez. Hoy, kanya-kanyang turn around. Yes, Tito Malia, nasingsingpot kami. Anak ka de. Maulawa. Ang mukadi, di ka makita. No, di ka makita. Hello, Basta ay tina. Alali mo nekti, nurut ko kentura. Tuwad na imnas, na ikakasarsarita. Hi to Auntie Gemma Francisco. Kapunaw ang ipin mo. Mga lalino, at kepa-kepa ang puso. Mariribukan pa'y tunay tinakim ko. Tuwin to na doon, padaw mo titignay ko. Nagawa po ka man, kumalulit ka man. Hello, Tito Flor! Pumisip Good morning and good afternoon sa inyo, Tito. Aha. Sa pool. Nagawa po ka man, Apay. Lumipat ka man. Napatingnan niya sapatos na. Italiyaw mo man. tanaamo arupa. Hello, Aljay Aglerahan. Hello, Ti Marieta. Yes. Hello, Sandra Garanade. Yes, hello, Tita Sandy Passion. And Ate Sandra Garanate ko, hello. Ayan na, ayan na ita. Meron niya kabituin. Nay-nay, sabong ni Saniyata. Dampay magkagulaye, namang buy-buyakin ko.
Lola Marietta Idica. Hello to all viewers and co-sponsors. And I want you from Tita Amelia Campos. And hello to my cousin Ana May La Cuesta. Kita na. Dayjay nay sa akong isan niyata jak may makagunaye namang ko'y buyakin ko na Nakikita ema. kita ekme Mas naubis ise. uray sansame Sunauray. di na pangawis isip di manong ko no isip ko'y buyakin Kasurosa. Kenta egan mechay marfil lagi pena Adat tulawaya. Anyati pangkep mo Tuidagun tuwi na putong ayat ko Puno makita Imanong kong agsulsulo Magatentos, magandang Robert Mateo. Kakan kaya Tay kaya't Ay nila mo Iman lako na. Lumilang ang luren na Iselrik magiken mano Ika na tong malpiliya Hello, Kuya Brian Aurelio. Hello, Tita Mia Belad. Happy watching. Hello, Madam Marga Saman Viernes. Good morning to Ayan, and you're watching everyone. Like and share. Yes, tudidamdamo, ngayon ka nasirpan. Kas ka malatay dalayang, anangal sengkaryan. Hello, Kuya Ferdinand Kakaki. Yak ko, matay kaya rin. And Ate Christine Kinsata. Good morning, Ate. Ngayon, kablawan na karating tayo ng mga viewers. Basta pintas mo, nga hindi mo nilunay. Imet umanay asan iguang, nunong di patay. Agayat ka ikan, kakasat sa diwampay. Yan ang ay at tuyak, na at tarigagay. Hello, Manong Edward Guillermo. Yang kulilamdamo, ngayon kang nasirpan. Kas ka manlatay dalayap, anangal semkariyak. Kas aginaw biyak ko, matay kaya rigak. Tutikan mamuros, patay pagtung palang. Adan rin na pintas mo, na hindi ko punay. Di na tumanay asan iguang, nunong di patay. Agayat kapitan, kakasat sa diwampay. Yan kamay at tuyak, na at tarigagay. Yes. Hello, Madam Leia Gabi. Hello, Tita Noemi Flores. Yes, hello, Madam. Hello, Ate FJ Bagason. Hello, Madam Helen Mayares. Ubiyak ko, tingkati bagat. Hi, Benz Padua. Kasi nga kayo matama dito. Tingkit tuy aso, Happy watching Steven Padua. pusok, nabayag lang inin, anitan naging iliw. Tingkit tuy gutok, gutok tuy susok. Ala. Awawagan naka, tingkit ka din ala. Umay ka tuy sibay, pusok kumay payapay. Tapos epan, iliw ka sennaay. Hello, Uncle Fox Baldugo! Di ka rin iyogi, ayat tinamdamo. Di kahirot na arakot, abuyugan tiyas aso. Oh, ni Ate Marjorie. Kimutong kayo, welcome to the club. Welcome to the club. Nalungkot ni Ate Marjo. Asabayat tiyap apros, Balik apapilas ni Bungbugo. Yes. Iliniwek kiareng at kitireng itilapayag. Yes. Umaikan, ubyak ko, pailiw ako na ikin
naginiliw. Wenge ko'y gutom, gutom ko'y susok, awawagan naka-engyang baging ala. Kumay kato'y sibay, pusok ko may bayapay, tapno maep-epan, iliw kesenaan. Ala, Cristeros Torres. Hello, kumadre. Adelina, Bibel, Zapata. Tinang damo, General Francisco, hello po. naarakot, abuyugan tiyas asot. Nagbangog Johnny na mabigtol si Ka. Iliwek di, agek na samsam, bitnyem tagapulot. Asamayan tiyak, akuros, apapiras di bukukot. Iliwek di areng-eng, at itileng itilapayag. Umaikan, umiyag ko, mailiwak ko na ikenkan. Hi, hello Mark Debbie Marcos. Sikarin niyo, Hello, Christy Rose Torres. Hi, Bessie Jennifer Ingoy. And Merlin Kongka Vincent. Hello. Abi Wanchi. iliwek di, agek na samsam, bitnyem And tagapulot. once again, hello to Madam Belen Orsido. Asamayan tiyak, akuros, apapiras di bukukot. Yes, hello Selva Kim Asamayan Bakmanen. tiyak, akuros, apapiras di bukukot. Tadi ka tumangas si Ka. Ama. Okay lang. Tumangas si Baki. Makabanog. When? Sumabay na sala tayo. Hello, Miss Jennifer Si Igoy. Pantay kapintasan, kanang lapasit ay tarupa. Hello, Sir Norbert Mateo. Anaahitan, sino katang pinaugadan. And of course, Manama. Angelita. Samaten. Didakasnan ka nila kay mo, ika-isag sa ganaan. Paanit nga tayo makibilang, uisot ni pagragsakam. Uray pa'y amin keng kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonan. Angin kumaisarting mukuman, talakay mo nga lipliputan. Kaisot din ang akong kaniyam, hindi na tsaka si kapailang. Parpangisit na. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Wilfred. Jacknet ng mataro sa tiktik na mo analimet. Mildred, tunat mo kay kanenden ng asawa, tilin ka, ipatpate. Calling Lita Madrid. Where are you? Hello Sir Jazz Madrid. And Kita na baba. Hello, bye. Yes. Awang pa ina. And happy watching Kuya Jess Madrid. And Sir Ronnie Pasqua. Hello. Happy awan iti Madam Lita Madrid 5. And shout out man VIP Kids Biel. And the answer hard watching with you right now. Wow, enjoy watching. Ay maulawak sa wen, maulawak Mga sa babies. Mildred. Jacknet ng mataro sa tiktik na mo analimet. Mildred, punat ko tay kadenden ng asawa, tilin ka, ipatpate. At narikin ka di ka kaila amar-marte. Sikang tay kabaknangan, ila at dapat palpala ilangap. 24 oras ka nga online. Ito, Florida Lisang Baisa, hello. Kasalungan namin tay pamilya, di pa'y pulos sa mapagserbiyan. Kasalang aruden iyo program, walang kantiskan ko pailang. Panakuha tapay oras mo. Hello, Madam Berlin Bermudez. Fernandez, sorry. Tulong ng isikudil mo. Berlin Fernandez, happy watching. mo. Pinapatik may satlakay mo. Tay nangaklot ken kat si bumuo. Papudawin tayo kasusok. Ala. Kahit ang ka sa nabudno. Napudaw ka nakalut mo. Papudawin tayo kasusok. Tay kat pintas. Nabudno. Bersika. Song Yes. batak tayo yung bagam. Abay. Mayat Tapo sa dawom tayo tapo susom. Gagawa Gamarot may awan sika. susuna. Napudaw lata. Ang takatao nga wal susunamat. Ang takatao kami nga lalaki. Gure ka man, gure ka. Ang ganyan nga tutakakasi. Papudawin yo data. Susom. Saan nga dito suso? Ay, kuna tayo sa nangisit. Nawan awan susuna. Nupading lang nga rogan. Kuna mo dati may isang viewer tayo. Grabe nakakawala ng stress manood ng live backstage. Sir Alexander. Ay wow. Ah,
Madrid. Mayat Ano, sabot madam? neta JBL kung ka ng Tito Well. Flor. Yes, thank you so much Tito Flor. Ide may isang kamot na timulong kadeto yung watay taya sa basakot. And of course, thank you kay Matan guys from Tita Imelda. Ilan na kayo dito yung checker yung Apollo nga red. And ano. Sinagsa, na. Sinagsa, oh. Thank you for the 100 stars. Ate Florence, I wanted to go in. Ayan, kaway-kaway na lang kayo. Thank you. Yes. Talaga mga Ala na, Yes. ala na yung kunwari, Okay, ala na ma. yung buwelo na. Ala na kunwari, di na mo gamit. Hello, Lisan Nuemi, Froilan, Kumpat Victoria. Manso okay. Sala Latay, Lucano, Medley. What? Patagonia. Patagonia ka remix. Yan. Thank you Kasari. for, Boss Norbert, thank you. Anong award yan ang patagon niya? Patagonia. Ayan, i-google na this. Google mo man ang Google Victor. mo this. Halaman mo mong Ano tag-search sa rin, Google. hindi mo maawatan na. Thank you, Kalatan. Okay, Well. pare. Okay, pare. Okay, pare. Okay na yan, pare. Ayan, okay. Ay, to Beshi Clarissa Pagal. Ayan, nadamit pa kablawan. Manipod kay niya, Tita Gemma Francisco. Ayan, kablawan na kano ni Mother Dear, Mary Ann Francisco, Kurat, Tiya. Naragsak ngayon na pa nagkasangay tangal daw. Wow, happy birthday po. Pahay ka, basahan mo na. Ay, thank you so much, Madam Meiko for the Yes. stars. Thank you so much for the stars, everyone. Ayan, ulit ka po. Like and share our live video. And of course, hello to our viewer from Pagod po, J. Lord Sarduan. Ay, wow. Wow. Umat-adong tagapagudpud ah. Well. Siyempre, J. Yeah. Bulaluhan yan. Ay, in-invite naman ni Ate Dolly na kita si Ka. Ayan, sabi ko matatado kayo nga tagapagudpud nga Agbuya. Aming nga mapamagan di tayong tapangananda. Wow, enjoy Awiso- watching Wow. everyone. Madam awiso man idang Agbuya no gwa. Enjoy yung mida kong kunang mo ton. Awi sumida ko. Awiso mita kaya na kishare ta mo to. Kentay nagan, J. Bulaluhan tayo ikwa tayo mo tayo. I-advertise tayo mo tayo. Alright, so hindi mo palang dagiti advertisement kagayan kan kakabsat. Sa tayo mapangkadagiti request, manulang nga request. Ay katadadong hataw sayaw deto yan. Buwan ako permi ah. When, Hello ka yes. nagsalba. YTC Health Center, aglaka po iti na dumadumang vitamins. Free delivery ang Charhan and Lulu, Hawaii. Phone number 808-523-2388 located in Cali. For my folk, Alamelia Aurelio Capas. And of course, Tita Loida Aurelio Susan. Okay, stay happy everyone. You can just contact the YTC Health Center. Ijay Honolulu. Yes, ato talo apo tilin niya dahil so nga masangot na kayo namin nga bata nin kay subcall kayo J number. Okay, BFE Commercial Cleaning Services. We offer different cleaning services including carpet cleaning, strip and seal, sanitizing, and any other cleaning services. For more information or call, please call Van Aurelio Capos at number 808-469-9876 or you can also contact Managing Director Merrick Aurelio at number 808-200-9912. Update may sa JAE Engineering and Construction, E.T. Badok, Honor Engineer J. Chris Paglaw, Civil Engineer, License Number 0116591, Contact Number 0917-1738696. E.T. may sa Tijayan and Jasmine Fan Supply, pagkatangan iti na dumadong mga feeds, rice, vitamins, masaragan ti Barangay Jordan Sinna iti Locosur, Contact Number 0935-1489-309. Ay, Ay, kinam dati viewers mo tani, compare mo to'y kung compare mo dyan. si katawan. Ay, exit mo. Si kanaudi. No ko ha? Wala, Okay, yun na yun. Ko tingin ka. Alright, so hindi na natin hapo. Ay, si bro. Iti karigatan pa na. Sige. Okay, umuna po nga request manipod ko ni Tita Marietta. Hindi ka. Amon si puti nakitak deta nga kanta. Mabisinak pa isi ka. Hello, Madam Rosvia Suhenyo. Hello, Tita. Yes. And Aldan Nutso. Ay, sorry. Aldan Nitso. Nusto. Sorry. Yes. Ano nitso? Happy watching. And may espiritu. Greet na kanuman ni. Basta Okay, pag-greetman niya, kapsat ko nga birthday tangal daw, mga ka-remix niya, Mary Ann Miguel, Yes. Papa Bangsar. Next. yes, happy birthday. Yan, happy, magipatulot kayo man dito, Mary Ay, Ann. beke naman. Kung nakasadag lang. Pangasiyo, bekenemen. Oo, nagitag-birthday yung agipatulot kayo man dito, mga Mary Ann daw. Alright. Terry Cosmo, Tita Marietta.
Ayan kasama pa lang si Bro kanumat ni Lisel niya GVL nga speaker tayon. Kumanta kanumat. Ready songs for Tita Senny. Thank you, Tita.
And thank you, Tita Amalia Capos. Oh, madipay ngamin na, di pa nawat-wat ngamin, sigod ngamin nga nagkato at tinakanta. Amo Blisel, Wow. ti winatwat mo, data JBL. Once ka. So winatwa mo. Yes, kadagiti madipay nakaipasa entry na para ti 25 kilos sa bagas, kano. At dapat gundaway ka remix. Yes! Aldo pa nakarapol lakit tinton December 12. Oh my ka nagipasa ko na niya. Hello, Uncle Henry Baduan! Ate, let's go! Copy Hello, paste. Yes. Dati barabay, copy paste ko lang. Wow. At least, inano mo na. In-advertise Ate, let's go, ulit. yes. Ay, Ayan, Madam nag- Lita Asuncion. Okay, Once again, hello, sumarunong. Kuya Henry. Yan, natin man po sumarunong nga sunatay. Sagop ni Mang Karete ng request. Hello, compadre Ferdinand Reyes. Yes, hello po sa Kuya. Bossing. Apo nagtutulak talaga ito. Ay, ko na ni Tita Sen. Wow, nakaka-inlove. Oy! I love you. Sino? Abi, ang heart ni matanan. Baka medyo iyuyok ko man ko nagsautak dyan ang uli eh. Mayaton medyo. Alam ko na nung... Ha? Go. Tiko. I love you. Hello, Yes. Mari Manchendi. Okay, dating araw na po maging... Cars, Tita Libet Orsino. Yes, Hello, hello Tita Tita. Mi. Maging sino ka man. Yes, Ayan, kani Ikaw Romnick. ay aking mamahalin. Romnick Kunang ni Andres, Tito hello Victor. Ay, kantaan ko mga daman. Ama Victor. Tangilan tapay lang. Kantaon tumatikwa. Isabot ko 15 ni. Ha? I love you. Ama. Alam niyo si Bruma mo, ito JBL si ka. Ama. Karaoke pa mo. Ah, karaoke. Yes. Ayan, dati man nga sa nata kita inak man isagsagot kiniya. Uncle Orlando Liwanag, Yes. Madamat Pabuya da ita kaniya. Auntie Arsenia Badua dita Hawaii. Ay, Enjoy lubog. watching, Auntie Uncle. Lumibog tayo, JBL. Alam ko na ni Kuya Nonito. Yes! Hello ko pa dito! Te pagsibog ni nga Rudan. And of course, Sir Enrique, pagsibog. Te Weh, pagpatara mo kailangan. naman. Te pagpatara. Sir Enrique Bades, Decemberan Kuya. Bekeneben. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Hello ko pa Merrick Aurelio. Tiwala sa isa, isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala ako pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Hi, Madam Lita Madrid. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kitang maging Hello, compadre sino Fred ka Reyes. man. Happy watching, compadre. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Once again, kumpada Fred Reyes. Hello, ating Sheena Aurelio. Yes. Yes, hello everyone. And of course, so Sir Mel Asherto. Yes. Hi to Sir Ronald Borja. Ay, Hello, ni- nagbukiskis ko At ako naman nagumisgism ko na ni Kuya Ferdinand. Ni Froilan. Ni Michelle, tama. Awan kanya. Outside ka nagdako. Hello, Badwa family in Hawaii. Mali man ang Wow. ikaw ay ibigin ko. Ana Reza Estelita, hello po from Ako'y Hawaii. isang bulan na umiibig sa'yo. And Sir Rudy Passion, I'll be watching, sir. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, And Gilor Daniel mamahalin Yutires. kitang maging sino ka man. Hello, Madam Lita Maji. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man.
talaga, mahal kita maging sino ka man. Yes, salamat ang Merlinda. Wala, Hello. kaya po di may Africa's Yan, dyan. kumusta kayo, Remix? Agbyag kayo akanayon. Thank you, Madam Merlinda. And hello to Eliana Villen, DCM. Hello, Ate Lisel Canoyan. And of course, Ninong Danilo Asio, Tekonata di Kalwan. Beke naman! Yes! Anak at gawin kaya nangasawon dito. Bekene, men. Baka naman mangrig na. O baka naman mayat nga ko ah. Ninong Danilo. Agi-sponsor. Ninong Yes. Danilo Asio, peace. Please. Ngayon gwa ang kuliplipatan si Kalisel. Tay padara dito, JBL. One. Kumaut tayo to, sweldo tayo na. Yes, hello to Ronald Bora and of course to, ayan, Rubio Ruben. Hello, kuya. Yes. Kamakamen nyo, Buksit ni Malangkin ni Charlo. Ala po, dati Aray ko! Ibasa yung man dati comment diri Jomer nga Guillermo. Ano? Bakit mangtit ka man ka gatang repolyo lauk si data yun. As in talaga yung comment na pa. Aray ko! Repolyo. Hello, Madam Nora Madrid. Hello, thank you, Yes, Madam. hello, And of course, Madam. Madam Rosemary Obie. Hello, yes. And Madam Aida Dombrique Felipe. Amom Lisel, nag-high-tech. Nag-high-tech Kunani digiti nunito ni- pamilya mon. Ni Nonit. Ala, Hala, apo. apo. Kasi naman, deta anak mo, 1 meter away kay lang. Nagbuya. Hello, mama. Kung nanay Yes. comment. Repolyo lang, may comment pa. Talamang ising niya si ka, ah. Alright. Okay, 7C. Ay, so yung tayo mga kwa. I-reggae version dito. Tapos nun alive tayo mga bigbigan. Kagurak, pinabarak ko mga muna. Di boses ko. Tapos nun nagawat ko yung last love ko. Madirik na. Amo ni Tita Marieta talaga. Away mo. Nagado. Awa, nagkarkarita na ya po, technician. One. Awa, magkarkarita. Kaya nag-best message check ko ata yun eh. Remix. Ada request na kitang mad ko. Dito may beauty comment. Ayan, yung 110 na viewers natin, 111. Paki-share, like and share na po yung ating live video. Thank you so much. And para magkaroon kayo ng pa-premyo soon. Surprise. Yes, and lovely Apangdan. I miss you remix. Yes, we miss you too. Akari kami matimamiksan. Pakikwa man data. Sayang atam data yung plonsi ko. Mamiss na nga akari. Mamiss na mo lang at tibakari kita. Hindi ko nakadado nga reklamo. Kung tak na tadya kung tan. Akarit ka man ko na na. Ngam naragsa na talikod am. Apo na nagsak kayo na Naragsak data. na si ka. I-share yung mada kayo? Ana? Napiksa dyan sounds mga gyaw. Wow. Basta mantikon na. Ay. Alright. Ito yun na po. Ay, sana all bago ang monitor soon. Apay, naglambing ka nga sa sound si ka, Charlo. Nagmayat man dito, boses mo. Yes, best Ronald Borhay kamon kanon Lisel ganda. Mabalinit may isang manok padarat na JB. Makakawin na tok tining J Balay. Orino! Wow! Patitong nagsamot si ka. Amigos ng Pantayo, your man from Sir Enrique Mades. Hi, Donel Mark Morate. Kaldaw masika, mapanpanunod. Morning everyone! Alipod may natan, dagang apo. Unay may kasanot, panagiyawan ko. Sikaran mo, managtagan. Oo, managkakarik ka rin sa $2 na saan kayo manakarin. Yes, ito Seni Passion. Awan tinakarin. Hapitay lang. Thank you so much everyone! Yung matugot na masikakin siyang tayang sara. Oh, diba? Energetic kami ngayon kasi walang hakulo. Awan yung hakulo. Mapantaday sa labansi. Ano namin panikaya. Idatang matutong puso. Magiging kararwa. Alam, mamatay ka ni batang ka. Layak ano? Mapantaday sa
inaramta Ay, like and share na po yung ating live video. Amak ko mamalando at ang magkakita Yung malamlamis medyo iliw ko din Ay nagwigatin Tigas sa saan Tigas ken ka at ang asawa Yung jakmet din mapawilan ko'y Hindi manugot na Asikakin siyat na yan Sara Amok lantang ko niya Mapasama Ay, magustuhan ni Sheikh Malinong ano. Happy watching 132. Paki-like and share na po yung ating live video. Mga Karabigs. Pinatutuloy puso Magiging kararwa Ang pawas at raksa Tignang ketay doon Tignang isurat ng sawa Ay, tamulong ka ni Tita. Level to ni Dagiti Star Dancer. Tagbakas ka Daton ko do'y puso May joy ng sala. Sige kararwa Ulitin tayo ko ha. Ah, sige. Mabantay na 7C Ay! Natin kani Ayan ako kapayag sa plika Tignam ketay doon Tignam isulat ng sama One more time. Mabantay 7C Hanan namin kani Ayan At ang sama mo ni Step Mom Fresh. Idatototoy puso Magiging kararwa Mapantay 7C Aha. Tagbabasta Laksa Tignang ketay doon Tignang Sudat na sama Alright, there you have it Mapantay 7C Yes! Nice boys, mami. Salamat, mami. Galing niya talaga. Walang, di ko na ni Sir Ronald. Walang katulad. Yes, thank you so much, Sir Ronald Bora. Yes, another classic song. Reggae version man eh, para sa nagragsan. $10 for that song from Tito Flor Orsino. Thank you, Tito. Hello, madam. Family sa Kalasrog. Request si Jennifer Ingoy Corpus. Ngiti na minsan nga daw Kapanak ko'y kuyuta Napnuanin kinarasata Kasawang patigana Walang sadyang kinangama Di pagsinakanta Nulong tiyang patinga Dinagin na marik na Idirami Damay sa Sikalae Panpanunute At ano sa Ikarigata Itiden na Ororayan ka Kanaliga Di ang may sa Aglalo Nakahiling ka Wow, sweet dreams, JB. Alam ka, Guswan David ka, no? Nagdamdam ka Di na puto Ngayon Upaw na dayang Numan panurute Ransang di ang katingka Karing-karing kay nilalang Doon na puto Daydayan Itirami Nagmay-may sa Sikalae Panpanunute Ano sa Ikarigata Itiren na
Kumakanta. Itirami ng may isa si kalaing magpanunute ang harusa ni karikata bitiran na ururayan ka manhari ka di ang may isa naglalo lukahiliw ka. Alright everyone, tuloy-tuloy ang sayawan. Hello, Beshi Hansel Paga. For our reggae version, and hello to Irene Agamang. Okay, next, Beyonce. Wanna put your mind. Yes. Hello, so Ferdinand Pablo. Loving from California with love. This lady that evening, All right, dance, dance, everyone. she's wondering what clothes to wear. Hello, John Terenim, John She Terenim. puts on her makeup and brushes her long black hair. Oh, mayat kang tilembok na sounds. And then she asks me, do I look alright? Yes, Babatanggal Gilbert. And I say yes. You look wonderful tonight. Alright, everyone. Yes, Tangaras. Ay, tatay ganiti ko. Nahuli. We go to a party Alright. and everyone turns to see this beautiful lady Yes, yes, yes. that's walking around That's with me. true. And then she asks me, $10 for that song. You feel From Tito alright? Florcino. and I say yes. Thank you, Tito Flor. I feel wonderful tonight. Yes, good evening, Madam Ellen Milares. And you're watching me. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. It's no wonder all it all is that you just don't realize how much I love you. Hello, Tito Ferdinand Tapos! Kembot. Yeah. Hello, Manang Maricel Durante. Ako pa ni Sis Meiko. Ata? Hello, Sis Meiko. 50 stars na. It's time to go home now. Yes, I have wonderful tonight because of you, Remix. And I'm From gonna Madam let Lido you. Madrid. And thank you for the 50 stars, Tito So Seven. I give her the car keys. And she helps me to bed. And then I tell her, I say turn on the light. I say my darling, Hello, Madam Eli Alawi. you were wonderful tonight. Yes. Aren't you watching, everyone? Oh my darling, you were wonderful tonight. Okay. Remix, shoutout po sa Layugan family sa Krita Pinili from Malawi family. Thank you, our power. Okay. Once again to Madam Meiko and Madam Marisa Tamayo. Hello to Hardware, Hardware. Your eyes that you promised been crying forever. Yes. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Ikembot nyo pa. Sige. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Oh, thank you so much, Sir Ronald Borja.
the sky. Don't mean nothing to you. Tell me wrong. I don't wanna talk about it. Have you broke my heart? If I say it just a little, sa ating Tony Agbuya. if I say you want to listen to my heart, oh my heart, come on. Thank you for the 50 stars on the forest. Hello, Tita Cecilia Martinez. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I say it just a little bit longer, if I say you want to listen to my heart, oh my heart, Ayaw ang dalawang na laso. oh my heart. Hello, Leslie Guba. Oh, my heart. Hello, Ma'am Colleen. Yes. Hello, Junkie Bautista. Hello, everyone. Hello, Ate Janice Vasco. Ay, naman Dagiti pumagod. Nunito, pumago ka mo na. Natatanal sa siko. Ore lang. Ore lang Ah. naglikat na sila lang ko. Permitted ka, naglungod ato sa lasal lang ko si ka. Okay, hindi pa lang ka. Pagkanta mo tiya ba, Victoria ba mamot? Ama Victor! Dadi malak, sulsel punta, usulin si ka. Ma... Ha? Ay, madagat surat. Agararamid. Mga aramid. Ay, mga raramid. Kasama di kalman na peke. Hello, Leslie Joy Kuluma. At $10 for that Wow! song! Thank you, Tito Floyd! Tito Floyd! Thank you so much, Tito. We love you. More blessings to you and, of course, your whole family. Yes. Ay, apo. Aba, nabanok si ka. Di ko na nga, di bakit mo? Adaman na nalalin ng konana si ka. Ama, nung naka-aircon tayo ko, patitik ko. Hello, Uncle Warren Rubio. Wow! Shout out to Rania, Yala, Vite, Team Rubio, and Pasco family. Kamanga badok kano. Ayun, tain, damdamagan na si ka floor Yes. manager ng Kilwaren, no kasano kanot yagi kwati stars ko nana. Katagpili dahil adamo choice day jay naman isend Wow. nga kwam. Yes, and of course, thank you so much, Madam Belen Orsino. You guys are good. Wow, thank you, now. Ma'am Belen. Yes, thank you so much. And anyway, napanan na nyo, di nga makakanta. Okay, sinta pa lang kaligti, PS sa Tayawan, ita na David. Alright, adamo gayam. Okay, dati mampay lang, yes, okay. Hintay pa lang dati may isa akong request. Yes, okay. Hintay pa lang dati iregete kung mama na nangam narigam. Hello, Marcangelo Puyawan. Yes, may sabi ako Ilocano birang kas request niyo. Ay, Madam Clarissa Pagal pala. And your man, among dati request ni Sir Enrique Mades. Ay, di kinantan Carlo. Oo, dapat nabangag tiyon. Yes. Carlo, palain ka. No, may kanto yun. Tira lata ka ng remix. Habang Okay. habang Ayan. mapansinan, dito sa kam. Get well soon, Carlo. Para sekretary tayo. Ayan, kinagat nga minitiya ulog apo tis sekretary mi. Siya, di ba masuli? Hello, Auntie Susana, Pidot Anina. Unarakara, tayan kinlangin-langin. Kumari Barapi, pasirip-sirip. Sa sikat na luwang anang baybay-an. Sa naglamo nuwag ka. Pagi
Miss Belen, tay Pascuata de Pilipinas, Nandito Flor. Umanayken ka, makita ng itim maminsyan. Umanayken ka, tawagken pang umusta. Hello, Madam Jen, Lail. Kulay na sakit, Lail na Lail hawatin. Agpawa. Manunuti ka, sikat ay ayatin. Pinagwanag na korporaga, kaniya, tinipelak iti kumura, jakin maka. Imbes ngay aywenak sa ata, pindadanes na, kasta ka di, dinaput no nga agaya. Wen lang ko naman ni Tita Belen. Papanam. Your oray tete de Pascuata kanyana. Ay, wow! Thank you in advance sa tatap nun, di ba ipapabawi, Thank you, Ma'am Nora Madrid. 100 stars, yes. Ayan naman kayo kada tiyo. Pakulumit ang daw ako. Saan kumakasya, di pa basulit. Kulin Shane, Tulay Luis Agente, hello. dayan, kinlangin-langin. Sikat na luwag, anang baybayan. Bagay pa baon. Sana lang mo nuwang tuna. Umanayken ka, makita ng itim maminsyang. Umanayken ka, tawagken pang umusta. Uray no nasakit, pilit na awatin. Panunuti ka, sikat ay ayatin. Ayan, shout out kung ano man Doon nagkakita. ko korama, kaniya, tinimbelang iti kumura. Happy watching kasi Belen Orsino ko naman Tita Marilyn Aurelio. Wes na yaywandang sa hangga, itananes na. Hello, Sir Efren Alejandro, Rita, California. Dinaput mo nga agaya. Sa nung ay ipatek ko, itinasken ka. Martira ka puso, ayat mo dyan marina. Dyan marina at patek ko, dyan marina. Dadong mo, nasa nuway ang ute, panagpupo. Sending 18,800 pesos. Kung mo nakikita din ni Ben. Kuranga kaniya, dinambalang piti kumura, jangki paka, iwes kaya wenak sa ata, intananes na, kasta ka di, dinabut mo nga agaya. Kasta ka di, dinabut mo nga agaya. Kasta ka di, dinabut nga agaya. Ay, ang request ni Madam Clarissa Pagal. Hello, love Eugene, Sibukao. Happy watching. Ayan, okay, dati man na po. Yes, sinakgapot na yung mag-comment ni Tita. Sending, 18,800. yes, 800 from Tita Livette and Tito Flor. Apo, pagpaypay mo. Yes, and of course from Tita Imelda, $400. Ano na And of course, from Tita Seni Passion and Tita Marilyn Aurelio, worth 11,000 plus. Yes, and of course, the Reyes brother. 10,000, dyan malagi ba? 10,000 plus. Ado nga numero dito yan.
Alabas na naging abot ni Nagsend. And of course, insend mo ito ni Madam Maling Ignacio. Kaya big na mo ito. Yes. And Pang-Jollibee. Gano'n tayo check tayo amin. And of course, Tita Loida Susa. 13,000. Yes. Yes. Anytime masalata kami dun. Ala nga ro doon. And siyempre, thank you so much from Sir Antonio Carmelo. That's a beat na mo ito. And of course, thank you so much, Ate Florence. I wanted to go away. Yes, and of course, Madam Basti Rupisa. Yes, ayan. Nagsiyapo dito tiya. Bumabawi sila pag... Ama! Mga kami ti cellphone na. Yes, ayan. Thank you so much, everyone, for the love. Thank you. Dagiti pa nang i-share nyo na po. Dagiti blessings. Yes. Ay, naapukot na kami lang ulit. Tagyam-yaman na po ta. Awa man. No, di ka po dagiti naapukot. Awan sunaldong. Kami. No, hanggang ka po kata kayo aming nga sa nga pada nga Isukayan anos. what? Nagparabor ka iti remix band. Awan ti kwartami. Isukay lalaing nilata. Okay. Nangagyo siguro na po dagiti nagnagan tayo. And thank you so much. Ayan. Ayan ko naman yung laps ko. Wow, wag tutumanin ti Dulyar ko namin ti laps ko. Ako namin Tuto ti ti tita. dolar. Ako namin ti tita. Kapukadeta, Ayan, nga sige. dollar. Maging sino ko man ipatpatek kay kanayo. Wow, thank you, Thank you so much, Tita. Wow, maging sino kayo man. We love you all. We love you too, all. tita. Diyan natin nga rudan. Ay, ayaten. Yes. Ay, sige. I don't know the Request song. ni Tita Amelia Aurelio Capos. Ay, nakakabesa request na ni Titan. At, Kasi hindi ko na Ilocano. When ato ti Ilocano nga dengdenggan na si kang digit title ka no. Iyan, shout out po ni Madam Colleen Saint Ruiz Agete. Diyan pagod po dati sigurado. Yes. Basta get it. From And Sammy Pagod. Boghayan, hello po. And yan, pag-share na po yung ating live video sa ating mga 131 viewers. Thank you so much, everyone. Apo nag-share na amin, nakita ko Wen, karami, ako naglaplapo Ato, dosan. orela sa gliliman dyan mga... Wen! Kaya abangan niya po dati pakulumi, manipod mo ti remix nga kahit mimot nga i-share mo karagit tonight nga viewers tayo. Yes. Hello, Madam Susan Ventura Andres, Ita California, USA! Yes. Tiyak malipatan, dagiti latawa, dagiti kari, asya tulae, uray sa dinuman, iti ayan mo, sikat linaon, tuy puso ke panonot ko, tungkal lakas at tarima, sikat ipit-pitit, dahito'y puso. Ayan, ayan, gawan, umarta, ay ayaten ka, ikatong pariyan, at ang tito'y agay ayaten ka, tuy pasok balay ken ka, ayan nawan, 144 viewers! Hello! kana,
Susan Andres from California, USA. And it's sleeping time, guys. Next week ulit ni Sir Noel Milares. Yes, good night, Sir Noel. And hello, Kuya Mon Merera. And ate ko Josephine Ferrer. Hello, ate. And of course, Larry Saksagan. Thank you so much, Kuya Delphine. Well, remix band, ay na kayo unay ko ng Tita Maria. Ladawa, Thank you, Tita Maria. Kari, Asya, Ulay. You're welcome, Sir Delphine Sa Rabara. dinoma, di ayan mo, sikat linao. Tuy mo suke, manonot ko, tunggal ang labas. Ang tarima, sikat ipipiti, kahit tuy puso. Ayan, ayan, ngawan umaga, ay ayatin ka. Ingat kong pariyan. Adaang kito'y agay ayatin ka. Do'y masang manalain ka. Ayan ngawan, pati ka na. Ang nanayon, gaibat pati ka. Sabay ka, awan pati ka na. Ang nanayon, biyak ko gaibat pati ka. Hindi ka kama to'y pasok. Pwede ako ay ayatin ka. Hindi ka kama to'y pasok. Pwede ako ay ayatin ka. Pwede ako ay ayatin ka. Yes, maraming salamat, Sir Nico Castro. And of course, to Madam Perlita Sadumiano. Hello, happy watching, Yes, Madam. and thank you for the 100 stars, Kuya Delphine Rabara. Yes. And great Saturday, Karimix. A nice intro with a smile before singing major songs so complete for all viewers, listeners, sharers, and followers, as well as your beloved and respected sponsors. God bless from Sir Miko, Mon Merera, sorry. Alam mo, Madam Perlita sa Domiano. Okay, next requested song. Siyempre kasi requested gitinayat nga viewers tayo nga. Ay, likers and sharers tayo detoy. Madam Marita Sapan Biyernes, ag nanayon nga'y ayatin ka. Hello, Yes. Kapitan Teddy Kalonghe, di Tabat Cave. Ah. And of course, Mark Christian Pasco Ay, Espejo. thank you so much, Sir Sammy Buagayan. Sarap daw pakinggan, napapayak na siya. Oo. Huwag ka na magimot, kuya. Oo, mamaya papasayahin ka na naman namin, ha? Yes. Dagiti hugot song me. Alright, dati man nga po ang Ilocano bilang request. And kat kuman na po ay sagsagot kada kayo amin nga sa nga pada. Awan labas na yan. And of course, to my mother dear nga birthday tata para kinya. Ayan, kalpusan tuloy ito sa natin tayo mananayawan ni Daddy Victor. Di isagot naman nga may isang daniw. Yes. Alright, kamsak pa data yan. Ipaita pa dati may isang request. Ang nanayon nga ay ayatenda kayo. Yes, God bless of all of you. Sponsor more blessings to you all. Kunan ni Tita Belen Orsino. Hello, Ma'am Reyes. Hello, Person Janet Ligaya, kita Cavite. Lipaten kanti ko nakngem saan Panairuang at ayat ana isang sangayan Ayat ang kinalikaguma Naipaay mo Pudnua pagkaragsaka
Mamaya na, oo, mamaya. Dagiti lang daw ang pinagmakikita. Dagiti naruway nga inangauta. Tumrem luluwa, tunggang mapanunod ka. Agnanayon kay ayaten ka. Iba't pateken puno anong tumuwen ka. Uray paino imang tayo ka. Pimanaw ka ani nagpagkanap. Magunas manay tu'y biyak ko. Thank you for the 100 stars, Tita Sele. Katu'y puso. Yes, happy birthday down to from Ate Florence. I wanted to go in. Happy birthday in advance ni Mother dear Rosie Alcaraz. Awali. And happy anniversary kay Mama Ken Daddy. Ito ka nung tubigan. Yes. And happy birthday po, Madam Rosie Alcaraz. And happy anniversary to all of you. Ang agnanayon kay ayaten ka. Iba't pateken puno anong tumuwen ka. Uray paino imadayo ka. Himanaw ka ani nagpagkanap. Magunas manay tu'y biyak ko. Agmay sa katu'y puso. Hello, Crystal Antalan. Agnanayon kay ayaten ka. Iba't pateken puno anong tumuwen ka. At anak dito, ikaw naman ni Steven. Uray paino imadayo ka. Thank you for the 100 stars, Sir Vito Castro. Ani nagpagkanap. Magunas manay tu'y biyak ko. Agmay sa katu'y puso. Yes, thank you, Best Rosal Idica. Magunas manay tu'y biyak ko. Agmay sa katu'y puso. Welcome, Ate Florence. I wanted to go in. And thank you for the 100 stars, Sir Delphine Rabara. Okay. Pananit, ay, Lisa, your tita Irene Gascon is not feeling well, anak. Ay, baka isuon nga di makawibuyan, Tita Amelia. Yes, thank you Ay, so get much, well Sir soon, Ryan. Thank you Tita so much, Irene Sir. Gascon. Thank you so much, Sir Ronald Borja. And of course, thank you, Tita Zenny, for the stars. And Yes. Sir Delphine Rabara, thank you, sir, for the stars. Sige, man, sister lata. Ano naman? Ayan, thank you so much sa palakpak, Tita Imelda and Ay, Ate Josephine. And from, ano, nagana dito yan, may sano, Madam Marin Lagay Bala Grande. Nagseksi kayo mga beshi ka, no? Thank you Ay, so thank you much, so Besh. much. Ako na yung rama ng Nairamang kawin. Okay. Ano dito listahan tayons. Apay, adus esmos. At kailangan siya the stores at the S namin stop non squas. Kas lang dollars nga adulas tati astas na. Ay, alagay mga tamat ang Wens. tinagbaling nga esan. Wens. Pati pa'y nga ngamo. Oh, eto yan kagayams ken kakabsats. Ni Ama Ay, wow. ni Amas Victor's Agdanius. Padillas ko Siyempre, na. follow dollars dato'y pagsasortaan. So, kailangan na the S na mo tabing ngayon. Di ba? Na-addict na tayo si Ka. Haan lang ang mata ti ada esnan. Well, Pati nga nga. Haan aming nga abot ti rumwar S. Yes. Pati kimot. Siyempre Sino ano, rumwar taniwam? S. Tiga daw mo ito. Kuna naman. Tita, ako rin ka damag madagtamoy lang.
Tita Marilyn, are you still watching? Still there? Oh, Tita Marilyn, Aurelio, Agpapabuya ka, tita. Parikus ka naman ka remix na pada-pada kam. Isagot ko kanya, anti mo ka pada-pada kam tayo. Ani anti ka ni Sir Alex Rebibes, ana yan to. When agkasangay ita nga aldaw. Ito aming kantaan di dadamdama. Nagsarita kami na anak ko na ni tita. Okay, tita? Mime, tuwa kay kanong mo ya puso ni Kuya Benson. Ay, duwa damot si ka. Wow. Ay, nasa umdeta. Bay Amon. Elinor Rasay. Ay, duwa kayo talaga. Tipusok ko na si kani. O, mabaling mo. Like kumandetahan alat tamati SS when Ate Florence. Kailangan sa damin ends na dati ibagaks ko. Yan. Ay, naulpit kasi ka, Steven Badwa. Okay. Kaluwag ka. Ladies and gentlemen, Amas Victor's Danius. SSS pa mo. Espamor. Ayan, hello to Kuya Joseph Dorante. Enjoy watching, Kuya. Pintasoms that you Danius mo once. Kung naman ni Madam Barabay, whens Madam says, kung na nangatamad. Once. Naalas kays yun. Titas Marilins, agdangdangags ka, titas? Ano ba yan? Ay, pati has. Medyo, Thank you, Kunams. Thank you. peace muna Okay. Batin sa magbuy-buya si ka, Tita Marilyn. Ada ka, tita. Okay, standby po yung ating mga viewers. Biyak ko seni, ayan nan. Wala po. Hello to Julius Aldrinal Ulita. Yan, natikin ang tata. Manugang ni Kalete Mang Lando. Ni Siman. Lando nga, orata. Okay, natin nga ro doon. Natin Danny Portion. Ni Victor Wood. SSS, Padilla. Victor Woods Padillas. O tapos S. Padillana. Hello. Diba? Diba, sang bonggas? With us sa amin sa Ibagatayos. Hello. Ibes? Hello. Friends. Aman, agpuybuyas ko Agpuybuyas. naman. Tita Zenis. Ama nagbuybuyas. Yes, Agpapabuyas kanyak kos. Ni matita seni, hahahas. Saan kayo agkars karits? Top nons, ados blessings, yos has. Ni Tita Ate Imel. loves ko. Nagriga nga pa sa. Ni Tita Imelda. Tita loves, ate loves ko pa eh. Ah. Naising nga road, nagjakay ko ulit na. Okay. Ngam ko naman ni Tita Imelda, may mayats tiyag karkarits ngam stay sagpaspasagits manangs. Hello, Agsardes kay Palas. Agsardes kay Palas, Arot. Kay Palas. Sige nga rod sir, Bagimson. Majakman. Namapalit yung intro na nga rin kawan S na. Pati katawag ka na na. Dabot Twitter na. Dito Victor, ikipay ka man S na ita. Kung dyan na tangarat. Intro na. Sorry. Sorry. Ato nga sorry. Hello Sir Alan Puson! Yes. Ato nga sorry. Ato nga sorry din yung sorries. Pati ni Lakay Alan Puson, as ko lang doon. Okay, na ibang kabigat, aldaw ken rabii, parbangon nyo manen ang makita ken kakabsa. Natanunan manen to portion adaniw akong kunada pakalalaan na dumat gargarak ga ken kastamet ten panakauyaw ni Victor Padilla nga da SSS na itatta. SSS pa more. Dahil ito pakasaritaan, talo nga pinanid, ngemjak pa'y sa bay buksilan, kabibiyag tibay sa nak iba sa itatan. Ngemsak pa'y, ngayon nak kadi, ipatangatang. Ito pakasaritaan, kendaniw, ni Madam Marilyn Aurelio. Agalulok ni Tito Floor. Madam Marilyn, pakawanan na ka muna. Marilyn's. Oh. Aurelius. Kasla Marlins. Apay bulintik. Ada kay Marlins. Di Tito Floor.
awan sa mooks at tas ko na. When inakarudrog yan, ay nakabasa, when nagtalaytayin, panagbiag ni Marilyn Aurelio, sipod isuna na itauman nga kunadang. No panagbiag, awan tinak sa pulen. Taamin met, ngayon nak inarapap, iti panagbiag ko, kahit natugpal met amin kaasi ti Apo. Iti na panagdakkel, bueno panagbalasan. May sak akaragsakan, tangamin. Iti adaan, bueno umno, nga edad, bueno agbalasang man, adula unay ababaro, umay man, umar arubayan. Apo, napintas ni Kakamarilin. Ngayon kas manlawan, itinak ipampamaysawan, inak ilit kita, magbalod man, dahil mangkayaw to'y rik na. Ure aduda, impamaysak lata, idagiti arapap ko, tapno matungpal amin ida. When may sak anaragsak a tao, naasiken managayat, managparabor, taday tatigalad, di familyami, kinin sursuro dagiti naganak kada kami. Saan kam nga daimot hang kami met nga nakaruunay iti padami a tao. Taan nga rod hang met ngay baga nga palangguad kam unay tadaan kami met iti sang kabasit nga namulagatan a panagbiag. Naimnas a namulagatan a naimnas a panagbiag. When ato dagiti lalaki pabaro nga umay mararubayan kanyak, may saman laing tinagpitikan to'y pusok. Wow, sino nga tada ito yung nagasat na lalaki nga nang pagpitik ti puso ni Madam Marilyn. When may saman tinagpapitik to'y pusok, no dilaeng, day di inayayat ko Amante Aurelio. Wow, apay day di natayen, Kamarlin? When nilang amante, tinangbalin, naragrag sakin na kastameten, nagbalin nga inspirasyon ko. Nasuding ayan-ayat mi awan man, iti nakatukprak, when nakaduprak kadagidi, nga ayan-ayat mi. Nasuding ayat ko nagtaday di asawak nga amante, inget ragsaken managayat, managparabor met akas kanyami. Nagaget na anos na dungo nga asawa. When dagiti nga rod, tibalon ko, nga nang talaytay ka dagiti ado, nga pandubok ti panagbiyak ko, ingana, taday din nasuding ayat, day din nga amant, ni balakay ko nga amante, balon ko man, tapos ti kastag, dalyasa tag, when no imayak, iti balasyo taaw. Wow, di na pa nag-asawa nga tagdi. When nagbalin nga rod, ngarang tay mi, when urang tay ti ayan ayat mi, iti papel ken bulpen. Apo, dagiti pa ilang sursurat din unana, ada ito nga rod. Kung awang pa ilang dagiti long distance man mano pa ilang, kadwa na pa ilang sursurat. Nga isuman, iti bang patipker, iti relasyon mi nga doa. When nadanunan nga rod, iti tawen, nagawid ang iti Pilipinas, tapduin nak, agsimpan, Apo. In short, may nagbeten makikasar. When umayak makikasar, tayo sungarod, iti ay ayatek, awan sa bali, no hanggang ni Amante Aurelio. Nalpas karutin ka pa nagkalaysa, manula ang aldaw, nagsubliak manen kaka, Apo, awal latang karut, ani kakamante edi. Nagsubli manen, pero nagsapliak manen dito'y Hawaii Akonada. Nga road, nagsublimat manen, di dati. Ngayon kami, aramiden, daytay, agsubli manen tay papel ken bulpen. Tapno tikas tayo, sumanen itirang tayo, kadagang magpatipker, ayan ayat mi, agasawa, awan to pulos, di maka,
nata, makaartap ko na. Oh, yung tikopya na. At ito'y baba na ngamin. May katlo nga pinanid ni istorya. Apo na gadon. When nadanunan nga rod iti tiyempo, naalak nila kay kung amante Aurelio, iti balasyo'y taaw. Apo, dahil ito yan, karaksakan ti panagbiyak ni Marilyn. Taadlan tayo alo, at tatuyen, tinabayag meten, nga natigang alsong, kulong-kunanan. Apa? When ata na nga rod, kasla kalamot tayo mula Marilyn, idi. At dapat lang man amante dito, kasapulan mo tayo pan nakasibog na. Tatiragsak mo, iti may isang agasawa. Kahit natungpal nga rod, dagiti nga SSS, ay, dagiti, ngayan-ayat yung nagtayduma. Tapos di kastain kay Buklen, tinapintas a pamilya. Dagiti nga rod aragragsak. Ken kastamit lin na ilo. Ken dagiti madimapesak, nga ayan-ayat. Daamante ken ni Marlin. When inikan mga rod ni Apo Diyos ida, iti talong anak. Talong anak, nga kakasingpet, ken kastamet, nga napintas, nga adaan da iti napintas. Wow! When kasman lang saang nga marak, when no marsaak, nagiti nga ragragsak mi, nga sa nga pamilyaan. Di makilgar do kiti anak ko, ditan, nga napintas, anais ti panagbiag mi, naragsak, awan, pulos iti makatap, iti nabukel, a pamilya mi kini amante. Ngayon punuman gayam tayo pagsasao, nga numaminsan, naglaplapunusan katiragsak, at dantumet, gayam, sumangbay, aliday, iti biag. When kasman lasaan amarakrak dagidi nga ragragsak mi kini amante, naangaw ngamin ni gasat kunakman. When angaw man ni gasat tadagidi nga ragragsak nasukatan man ti ado aluluak ken lidliday mi ngayon ka pinanawan. When tayo di may isang aldaw Nagsangit ka ba si Tangamin? Ijakman ni namnaman. Dahil di inayayat ko akakaiso ng amante ang asawa kita. Pinanawan na kami si Nantay Simina. Jakman laing may amo nga baliksen o anyak itibalikas ko pa ita. Dudi laing Diyos ko, anya da ito'y apanubok ti biyag mi nga impaay mo. Nadamasul mo tala microphone. Unay ket nga minen tigasat ko, taimbatin, wanimbatin akman, aglakam ti ado asa emkin lindo. Kasanupay, tagitimbatim abungan ni ayan-ayat na. Siya sinupay ti magtarabay kadakwada, kat imbati na kami mirten kaka. Ay, pay kiti ngamin aya. Tay butog. Ay, pay ni Marilyn tayong kanino lila. Aman tibiyag ko, ayan mon, aya. Sa dinupay pang zapulak kadagidi, nadungo, weno dungom, ayat mo kadakam nga giina. Pinanawan na kamin amante, awan kan, di na kantun makita. Aya po, aya. Nakapo. Nakadungamin, iting kaalain ko mga ngem apay nga dito palag ingutik nga asawa, isupay ting kainyo na. Ay, Diyos ko, ay kampay nga giina. Alawen, nalasat mi nga road, nagita ka panubok, panagbiag mi. Saan ko magkaiba nga nalipatag ni asawak, isuntot asawak, igar, at nanayon, ingga na met maoyos ti biag ko. Imadumit na kita'y sutil, doon at duma, dahil amutan nga nabaloak, at damot na kita'y umarasibay, nga po mga sutil alalaki ako nada. Ngem jak amo, tani ayat, linipat kunsa, impamaysak na ron,
iti mangkir, wenno mang tarapato kadagiti apukok ka nagkaaduda. Dagituyen tinagbalin ko aliw-liwa, jakul tinalyaw, lalaki asabali, no dilaeng may siya, iti adalaeng iti pusok kinrik na. Day di amante, Aurelio ang asawak, si kakit si kantulat na. Ang nanayon, mauyos doon ito'y biyag ko, ipunpun ko kadlanginin, ipinrik ko lakin dayo iti pigsak, para ka nagiti apukin nagiti anak ta. Nga road, di ta tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni Kabsat Marilyn Aurelio, agpaisugayam, nasakit aya, kayam nga talaga. Alawen, upay nasakit, pakawanin na ka din may palagip man dagiti nga sakitin. Yes. Thank you very much. Mabuhay tayong lahat. At tumbigat manin, Apo. Diyos tiyagina, kada kayo. Domingo kayong lubigat. Domingos, Santis, kayong lubigat. Sundays, Tulo mantis. Mantis, Mantis manin. Thank you very much. Thank you. Tita Marlene, from Tita Sandy Passion, I love you sis. Agsangit latas. Kumadalok ko si kagore ka. Pasag na gitiyo, mas message ta. Dapunal pastilwa po, nasa na po. Tayin tayo man na nagragragsa. Kunamot ni Madam Elinor Rasay, nagmayat sans puros esmetens kanon. Tapos ni Tita Amelia, agtalnas kayon, tas Denius yun miss amas victorens kanana. Tapos ni Madam Ellen Milares, awans makunakons, hapis tayo sila tas ka na. Ayaw. Hayan, hello again to $100! Thank you very much. Thank you very much. Tita Marilyn. Thank you very much, Kaka Marilyn. Thank you very much. Yes, and Pasensya kang kaka, inurdos lang natin yung utak ko nga medyo nawara-wara. ang pinaglaing kan Victor, tamo man to'y pakasaritaan tinanong mo nga, panagbiag ko kano. Amin kano ibagbagam kita, agpaypayso, pinagsangit na talaga. $100 sinapinta sa Daniel para kanya. Wow! Thank you very much once again. Yes, and hello Kuya Eduardo Felipe. Good afternoon to... Ha? Ay, dapat ipindot mo na. Yes, may sa kanon niyo. Tito'y amante, je puso na. Ay, wow. Yan, hello to again to kumpadre friend. Kumpadre Ferdinand kini Uncle Henry. Pasirip-sirip to Pasirip dito. to bisita. And Rachel de Pascua, hello. Adaman ni Tita Libet. And Cheryl Pascua, hello. And of course, Tita Loida. Hello, Tita Loida. Ayan, we miss you so much, manong komante ko naman ni Tita Libet. Paisulauni nga na anos na kapsat ni Kaka Victor. Ngayon mapaw na yung tanasapak, kan man launay nga pimanaw. Kaslamit lang day di kapsat mi nga Edgar ko na. Ayan, sumrex kayon, tagtukars kayon. Umay kayon nga rodon stakwans. Agtukars tayo man sirangkot. Yes. Agraragsak tayo manans. Yung looks ko kay Tita Senis Passions. Sister, di ka nagsangsangit tapos I love you sis. Agsangit kalatas. Sabay ganon. Okay, kablaawag man tiyan. Nagasat na pa nagkasangay ni kasin ko. Randolph Jojo, awalin ko na bati. Ni Mang Dingdong. Yes. And hello again, Tita Lloyd. Dagay magbuibuya kayo mga madim lang agkum-comment ko na forever sister Marilyn Aurelio. And Enera, Daduyon yun. Naglaing kan tanod kano. O, tanod. Tanods, naglaings ka kanons. Okay, yes. Agtul-tuloy na rin na po ni Tia. Ragrag sa kasunat. Ay, ang pipimanaw ko nga rin. Kagkanta ka pa yung Victor. Hello, Madam John Jose. Enjoy watching, Madam. Ayan, dati man nga rin kantahin mi Apo. Gaputa. Pangandingay mo't ka dati. Dahil na Victor kundi Tita Marilyn. Uray awan kan. Kung na kanta. Thank you, mga sisis. Love you all. Kunamit ni Tita Marilyn Aurelio. Kaya siya sa exact location niya man, best. Ay, when na, may nalang price na. We love
love you, manang ko. Kunamit ni Tita Amalia, ken ni Tita Marilyn. Urayawan ka. Ay, gumagaling na siya, ha? Ilocano na, ha? Ipuy-puyatan na kano. Diyak malaplam, daytoy rikna, nga dalading, nusika managip ko, agsasaine, daytoy puso, tila ame, asayem ken to, diyak anang para niyang nalidem ang lubong ko. Diyak ko ay ayatin kaunay, uray awan kantoy. May tuy iliw ko ngem padase biyak ko
Okay, dito man po sa marunong nga sonata. Yes, kas request. Ayan, medyo uri awan kan kas request ni Jodeline de la Cruz. And of course, ito man yung Tokmen. Kas request ni Ronald Borja. Yes. Hintay man na nagbalse kagayan ken kakalsan. $20 kuna ni Tito Flor. Wow, Garcia. yes, Tito. Thank you. Yes, thank you so much, Tito. Dollars na ado SSS na. Happy nga means nga once there's Dollars. kinanta Dollars. stars sa kayo. Kuna na. Oray sa onskons. To'y sidong skos, jacks to guns, then salipats, and stayang sports. Yes, manang Kuya Melda. Anak ko na, November Rain by Guns N' Roses. Yes. Yes. Ay, ang mukha rin no, apay mahilig ni Nonito kin ni Kuya Eraltia. Well, Kwa, R&B music ay, kada sanay. kwa. Ni Tita Imelda mahilig mit ti R&B. Say shoutout mon. Lito Mexia from Seaweeds of Badok. Ako, yung mga seaweeds tinay mas kasi daon si ka. So kay man. Well. Oray la di aragan kanyak numila og kikan. Ay, naghimas si ka. Oo, Oray sulat permi. si ka. Dead man ka, Jay Kan. Okay, na din Okay, tok Tok, mga ma'am. pinalkang. Beshe. Oy, maging ingat. Ayan, adati pa question me after this song kagayan kan kakabsat, yes. Naibagan ko ti title na isong madi ko mabaliman nun. Abaw? Nagkabaw? Yeah? Nagkabaw? Talaga? Lisel, Yes. basas. Ha? Basas. Basas. It's not easy to move on, especially when you've made a pulse of loves. Okay. Alaman niyo? Pulse of loves. And it's clear flex pulse once of yours performers. Here's in Remix kun. Ustad. Yes. Basas. Ako biya di katawa ni Broylan ka kwa. At kaya nangasawon. Alright everyone, Valse Patapos! Kasala tayo mali! Hello again, Sir Ruben Madrid. Nabayag akong tilubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Daikun ko na daanan-anam. Pilit niya ako kapitan. Ayan ako ikakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukme mapinalkang. Kung tilubungin. Ay, Jakpay nagamatan. Jakpay nagamatan. Daikun ko na daanan-anam. Pilit niya ako kapitan. Kapitan. Anak ko sin kakadramanans. Gayam stay nananam. Stay tukme mapinalkang. Ay nakitag tao. Ay nakitag tao. ano ang horse? Ay nakitag tao. Nagsibalayo. Kita managyo. Chay! Kita managyo. Okay, ayan na! Kita managyo. Iiti kayo. Ay anyang nga ur. Or! Ay anyang nga or. Ay, nakarabo! Ay anyang nga or. Tosti unagyo. Nagdakil tatol. Nagdakal na tol. Nagdakil tatol. Nagdakal na tol. Nagdakil tatol. Bektan lakasayo. Nawayag ako to'y lubungin. Aha! Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Kay kung nadaanan nanap. Pilit ni akong kapitan. Ay anak ko ikakadramanan. Kaya tay nananap. Tay tukmep apinalkang. Aprosak mata sos. Sos. Aprosak manta sos. Aprosak manta sos. Puti bunganiyo. Nagdakkel talong. Nagdakkel talong. Ay! Ay nagdakkel talong. Lupot ka kinopinyo. Ay nagadungabol. Full frog. Ay nagadungabol. Bulbul. Ay Nagadungabol. Sa tapan niling mo. Ay nagpangsitaos. Ay, suda ka! Ay, Nagpangsitaos. Os. Ay nagpangsitaos. Ot. Tokyo. ay, sino? Oh! Basa! Tarong, sokol! Hello, Sir Ferdinand Capos!
tuig kagadramanan Kayam kay nananam Kay tukpang kapinalkang Kayam kay nananam Kay tukpang kapinalkang Ay, di wala darat sa kanot di tarong. Tarong, yes. Kasi di, Sir Miko Castro. Hindi ka mahilig di tarong, prinito man, uno na. Prinito ulo pinakbo Hello, Tita Guapa Rosemary Juan Uyan. Kapintas kayang imabagbagi Kay tarong abang ko gusto mi Basta tarong al-ayunusin mi Anyaman di klaso na isak mulbi Di tarong et na vitamina Na imas aming nabukbukul na Kay tarong di bulos magkauman Na isinwento uraw payat latan Mama Victor. Kay tarong puno ang makapaseksi Pagpakinis di ko nila perpermi Basta tarong al-asustansya Ay, masustansya. Tay tarong alaksek dilangana Hoy, balik! Tarong itibigan, tarong itiyan daw Tarong tirabi iyay nag-imasabihan Tarong kay panoon, tarong kiparpawon Tarong hanayon na hindi magkauman Naimas si tarong, naimas si tarong Moray tarong Agkakalaing Tarong at inorta, tarong at pinagbet Naimas sa talaga Come on, tarong! Everybody there! Kapintas kayang imabagbagi Tay tarong apang gusto yo Basta tarong al-lunusen mi Anyaman di klase na isang pulmi Sige! Kay tarong ket na vitamina Nagimas aming naukalakal na Kay tarong imulos magkauma Nangisinwento uraw upayat lata Kay tarong puno ang makapaseksi Wow! Pakinis di ko din aperperdi Basta tarong ket na sustansya Tay tarong anam se ilagana Tarong itibigan, tarong itiyan daw Tarong inabi ay naging masabihan Tarong kay panuon, tarong di parbangon Oray hanayon ay di makauma Naimas si tarong, naimas si tarong Oray tarong Agkakalaing Tarong at inorta, tarong at pinagbet Ay imas sa talaga Tarong itibigan, tarong itiyan daw Tarong tirabi ay naging masabihan Tarong kinanuon, tarong kiparbangon Tarong hanayon ay di makauma Naimas si tarong, naimas si tarong Oray tarong Agkakalaing Tarong ay tinorta, tarong at pinagbet Naimas sa talaga
kita mahilig iti bukol, kagayan ken kakansad. Tarong nga uratan tapos naksad. Noon ako raw siya'y bukol, Itlog. tambo-tambo. Itlog. Noon ako siya'y bukol, Napagsuday noon si nagising Chay Bukel Takit kalbing noon nasilay siya'y bukol, ay ukol. 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 Ni Alan Pusong Noon natakil siya'y bukol, Ayog. Daitang noon nalinis siya'y bukol, Kamalis na ita. noon nakulog siya'y bukol. Ipong Daitang Ibong kalabalon. Ngayon ako di siya'y bukol, ay sikog. Daitang Officer Alan Pusoy. Yes, sir. Aha. Yan, Mama Victor sa bakas. Imanlan natin isip imanlan. Ano? Puro siya'y bukol, itlog. Daitang Ang nalinta. Noon ang barbunan siya'y bukol, Rambutan taita. noon ang isit siya'y bukol. Bukatim Yes noon ang kurok na siya'y bukol. Ukol ko taita. Malambit na kwa. Kapalamit. Noon natakon siya'y bukol. Salo-salo Daitang Hindi. Baba Noon ang kurok siya'y bukol. Ipong taita. Noon ang linis siya'y bukol. Ay, kalbo day. Tulingas taita. Daitang Mugin mo Mugin mo Noon ang puti siya'y bukol. Sagot-sagot ko lang. Aman Ay, kita ba di maysa? Kanya-kanyang isa. Kiss ko pa sana. Hindi mo makakakar. Nagkawal limanlan yung awanan. Nagkawal. Ulilisin. Ay ayam ko. Bito'y unek ipang talon ko. Mutirapin at mamayunod di barbago ay nakakudon. Nakalimit ang babae. At kami ay ayamin. Mutirapin nakatawin mo di barbago. Ay aso si Dusngi. Ay, Binting na kapag-ipin. Sa Lapino apag sel-sel. Piso ito apag wel-wel. Ay ito 50 raman ukol. Agarama isang lamagi. Buhaging tirinabi. Labas na ken kapi. Ken pulog na sumli-sumli. At daraman met sagat. Murake Bigat, labes na, ket igat, ket kang pumagukap, okap. Kunata ang nabulo, chay aba adi naluto, e matapay na butpuro, tay urmot yung apat tubo. Yes!
abang sel-sel. Piso metro abang wel-wel ay no 50 graman ukel, ukel. At taraman asal lamagi, Boracay kirinabi. Labes na ket kapi, ket puro nga sukli-sukli. At taraman men asagat, Boracay kinibigan. Labes na ket igat, ket kapo nga agungap-ungap. Punada ang nabudo, kaya ba adi naluto? Kinagdapay na bulpudo, tayo ormo diyo nga akat tubo. Hello, Madam Gloria Canedo Marpan. Ito Auntie Ani Rubio Tavila, silo Auntie. Ipo na ni Tito Flor ni Victor Daita. Ha ha ha, kunara. Uwan si kakano dahi chay. Okay, ayan tiya, pasungbat tayo apo. Uwan, syempre mas enjoy ko na damot medyo pangururayan mo Dagiti viewers tayo. May isang question worth 500 pesos. Sino didinaniwan ni Ama Victor? Ay, hapo na. No talaga nga nagbuy-buya kayo. Sino didinaniwan ni Ama Victor itangal daw? Yes, sungbat. Pinayan ka niya magsat. Sungbat! Yes, and from Sir Alan Puson. Ayan, good noon everyone. I would like to inform you that the distribution and retrieval of modules on Monday is suspended due to the present situation of our municipality. Yes. And for your strict compliance, keep safe always and God bless. Thank you from the Principal of Bana Central, Sir Alan Puson. Yes. Yes. Ayan, suspended ka na apo ti panagi distribute man ng ti modules ito no Monday. Yes. Gabuta kas ti mapaspasama kita apo inapo tulo. Kasyan na kami apo tamawan na kuman. Correct ka dyan, anak. Wen, alain no naan, mabunot-bunot. Dagitay kompleto apo nga na, ganti pumayan yo. Ala ni di sermon merera na yan. Anak ko na na. Wala, saya-saya lang. SSS. Yes, okay, sungbat apo. Apo nagipagsumbaw ni ti Kuya Prereyas. Pati nila kayo Agkakaplor. Wen, hello, best merci oran daw si. Kumpat Ferdinand, apoy busy dahil Hindi na ako nyawan Wen, siguro. talaga. Kumpat Kasi, Ferdinand, ala, Ang Taiwan. enjoy am latati, agdagdag Agdagdag. kumpat. Agdagdag sigurado na yan. And of course, Uncle Henry, agdagdag kanunong mga lata ko na. Oo. Ala, oras sungbat kayo po, bunuton minto. Alam, Madam Celestina Manguba. Kaya mo ba di nagbitay na parangdan. Yes, okay, next song ni Ama Victor. Pagkantaan niyo, Mamad. Ito old songs mo na, sigo. Di man nakapanunod doon. Nagitay bubuong nga lyric kang kantaman si ka. Hello. Okay. Dito yun na po, request mo Tito Flor. Tito Flor, ayam mo, ito Ate, yun. request mo ka ni Ama Victor, sino makanta? Lumlum da, tuy pusok. Tsaka yung tono na. Yan, lumlum da, tuy pusok, Tito Flor, request mo. Yan, salamat Madam Merlinda Pahalhalaba. Tito Flor, dati natin yung request mo. Lumlum da ang tipusok. When? Tito Flor, ayam mo. Lumaban
galing nagmalagi agik mga igit sakit Jak mapinggan to'y bagi nga aglagi maarik na ado at awin di naglabas panawin Tito Flor, Raymond. hindi nakita ka naudi Alam mo, Madam Memalyn Hugo. ngemuray April Lukas Joanna. na biyang ko ang usap Ay. yes ko Di Tita Libet Chika Chatyo. Messenger lang Tito Flor. pareng nusubian anak ko Request ko dito sa ko Tito yo. Apo na ito yung mga nagupot na question. ayan ko $10 for that song thank you Tita Thank you, Tita Marilyn Aurelio. Tito Flor, ayaw mo. sagutan na kan Tita Libet Oh my God. lumlum na ang kanunya puso na Tito Flor Ay, kaya pinananog Tito. Ano man ka nga question kita? Ako na ni Tita Libet. ang tuwing puso Ay, $10 Lumaban Tita pa Senny rin. Fashion. Thank you, Tita Senny. kalman na nakawan lailo Saan ka ngalumlumdang di puso na? Ang $20 from Tita Lilibet. Thank you so much, Tita Lilibet Arcina. malagi Thank you, Titas Lilibet. hanap nawan sa ping Agtudos man $10 si Kans. Diyak mapengdan to'y bagi Don't worry, nainayunan ka lang ko ng Tito Flor. naglani Ay, awo Tito Flor. arik na aduan na wen di naglabas ang panawin manipot pa'y hindi nakita ka naudi ngemuray lukas sa biyak ko nayunak to'y ages ko pareng sumiyan at nagto $50 Wow! Thank you, Tito Flor Arcina. Plus $50 ay ayating. Ay, saya atong ano, Victor. sa biyak ko Saya atong ano. nayunak to'y ages ko pareng sumiyan at nagto ayat ko okay, may sabi nga rin kasulatan isagot mi kada kaya aming kasangabada lalo man kini Tito Flor yes lumlumda ang tapusong kakaplo Dahil karukot dedicate ni Tita Flor. Lilibet oh din yeah ni Tito Flor yeah Wen. pinasok Tatamot sagutan mo ni Tito Flor ta. Para kanikwalatan. Hello, Sir Frank Senyor. Kunan Sa ni Senyor. yes hello sir kunan ni Tito yo Ana. apay sino malagip mo kunan Ala, manod. Aga pa kay manitan. ano na Alright. hello kumpadre Marilo Bermudez Kunan ni Tito Senis Passions. Ag showers 2 months $, stories to remix. One. Ay, maliuso dyan baga na nakatranslate siya. Ay, kay months $, yun, remix ka no. nagadal jay ili timinduro Kakanta mo dito si Nabanag nagadal di kinahinyero
si Diabo, ket na iturpos ko, amok met pasiten, ti aglaga ti bigao. Napanag nagadal, jay ili iti bagyo, napanag nagadal, di kinasuldado. Kaas si Diabo, ket na iturpos ko, amok met pasiten, ti agigem ti martilyo. Napanag nagadal, jay ili ti pinili, napanag nagadal, di kinamalalaki. Kaas si Diabo, ket na iturpos ko, amok met pasiten, kadalugan ni tatang ko. Siyak di nagarado, siyak pa'y ginagpatuko, siyak itinagani, siyak pa'y itinagpayo, siyak itinagpayo, siyak pa'y tinagluto, nilidin pa nanganin, anong kabin asin bago. Napanag jay sa bangan, nasabat kong susan, ay wen ipintas na to'y pusok din na kinayawan. Kayem taga nagtrigwan, hindi katuwang anapan, mapalabis di makabulan, isudamet den pinakalaysan. Adamet tubyak kayem, isunalaing takusing, ngem di magustuhan ang uray kung narwen o tong paem. Kung narwen o tong paem ay nakaisip to pa'y laeng. Napanag jay karayan, ay nasabat kun udang, tapos ang anak pagpakawan, napagarupek no kumilaw. Napanag jay taltalon, nasabat kun pag-om, ibuli ang itibundong, napagarupek no malunon. Napirgil sa tiyulong, talipsong ko na jay bunton, bunton ko na jay lipsong, lipsong ko na jay bunton. Yeah, ba? Napanag jay sa bangan, nasabat kong susan, ay wen ipintas na to'y pusok din na kinayawan. Kayem taga nagtrigwan, iti katuwang anapan, mapalabes di makabulang, isudamet ken pinakalaysan. Ang daming kuyem kayem, sunalaing takusing, nanalas pagkitulog, gustuhan at uray kung tarwen o tong paem. Kung tarwen o tong paem ay nakaisip to pa'y laeng. Ang damit tubyak kayem, pagpakawan tapag-arupek no kumilaw. Napanag jay taltalon, ay nasabat kon pag-ong, imuli ang itibundot, tapag-arupek no malunon. Naperdin sa niyulok, talipsong ko na jay buntot, buntot ko na jay lipsong, lipsong ko na jay buntot. Hello ko, Kasin Roel Barroca. Ayan. Once again, happy watching ko, kumpadre, ay Kasin Roel Barroca. Thank you very much, Kaka Flor. Yes, thank you so much, Sigil. At intud mo nga bid mo Tito Flor, $10 man and happy watching pa lang 99 viewers tayo nga nabat-bati ta. Yes. Hello. Di kayo mag-exit. Mga Ha, permits. buhay ka sa taga-Malpas ko na. Happy watching po ako namin ni Jester Val Fernandez Pagdilaw and hello Maridel Sakayanan Parucha. Happy watching video ko na ni Tito Flor. Yes, and and of hi course, again na Ate Charo Madrid. And of course, maraming salamat to Tita Marilyn Aurelio for the bid. Yes, thank you Yes. very much once again, Ka Marilyn. Peshi Carmel Salvin Collector Deal, hello. And magandang hapon sa ating lahat. Kunamit ni Madam Jessie Mient.
nagkabalyuan. May isang alasan, may isang alasan, alalapsan. Puno anataray, taang ikmay. Aglalalo, luyag-iyakap, kumawiwin pa'y. May sagarabi, anak kabalyuan. May isang alasan, alalapsan. Puno anataray, taang kurang ikmay. Aglalalo, luyag-iyakap, kumawiwin pa'y. Ay napare, nagpintasin apang magi. Ay malasa, awaw sexy, nang runa, no nakabrapan ni. Princess, Agtang, Biyernes, hello anak ko. May sarabing anak kabalyuan. May isang alasan, alalapsan. Puno anataray, taang kurang ikmay. Aglalalo, luyag-iyakap, kumawiwin pa'y. Ay napalin, nagpintasin, napamagi. Ay balasa, awaw sexy, ang nagruna, nung nakabrapan di. Yes! Anak, Sinulo mo. magandang Asin. hapon sa ating lahat. Ayan, ulit ko lang, manipod Kenya, Beshi, Chesimin. Hello, enjoy watching, Beshi. Once again, thank you very much, Cousin Rohel Barroga. Okay, dito man po sumarunong pa yung request. Yes. Nagsugak basiton. Ayan, ito may isa nga request. Hello, best Carmap Store Deal. Nalado ka, Beshi. And of course, i-shoutout naman ni Princess Biagtang Biyernes. Okay, bunuton tingar doon na po. Dati, question tayo tatay. Siyempre, ado tinagbuya. So, muda nga ni Tita Marlene Jay dinaniwan ni Ama Victor. Alin tingar bunuton. Bunuton mo na, best eh. Awan ni Mariposa si ka. Mariposa! Ay, Ikaw si siya ka ni Mariposa. Naulaw ka. Akay. Iso na. Siya ka ni Mariposa? Oo, ka na nga anak, sarap pagkakon ka. Yes. Yes. Na, wala na tayong Joras. Amom timaysa ni Ama Victor to dulingling. Gilingling. Gilingling. Oh, si Giling na lang. Giling. Gilingling. Tapos ni Ama Victor gulingling. Dulingling gayam. One, so na lumingming. Siya lang na dumduma, Mariposa. Ay! Okay, lagi din nakasungbat. I-open yung talapayag yun, padanggan nyo, tinagan yun. Kasi na tinabagasatan, iti. 500 pesos. Oh, ayan na. Ay, isawan sa bali ni April Johanna. Teka, Ruben Chay. Yes, congratulations, April Johanna. Alright. Madi ka nung tibagbagi ni Carmel Store di lagraman mabagbagi. Ay, katbol sa Beshi. Agpaimbag ka. Lalas lang yan, joke. Chessy, hello.
Magandang hapon din rin. Request ni Sir Ronnie Pasqua. Ayan, alam mo naman edit guys de Guzman. Yes. Na-late Sumpat ka nun, kayo. but okay lang, Madam Edit. Apo kompleto. Better late than never nga ko na nang aron. Kinompleto pa ni Kabagis ha. Huwag nga rod si ka, dapat ti singer na ha. Naya, di ba niya? Kompleto sa Okay, Ricardos. next song was anang one. Awa mo dati Lucano ti ko, Sir Alex Revibes. Dance with my father. Okay, English. Narugyan tamot na dati hugot song mo nga black. Blank. Hugot song mga English song. Dito naman mo ti may sapay Dance with my father. Yeah, sorry ta, dito lang nga requeston. Okay. Dance with my father. Ayan, para ka kita may Abang sa kapkabalyo sika. may Tara, liliwan. tara. Para ka kita may liliwan, tinaganak na. Duatigam ni David. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father will lift me high, and then sweet my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was alone. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, oh, pwede kuya pa na yan, si Miri. To get my way, I would run from her to him. He makes me laugh just to comfort me, yeah, yeah. And finally takes me to this is what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a thunder under on my sheet. Never dreamed
Kasi kuhas niyo, Sir Alexander Rivas. And at hello again, Tita Amelia Capas. And pa-shoutout po, Papa Charlo. Ni Jeff Eugenio Cadavon na kano. Pa-shoutout, Papa Charlo. Yes, Albert Julian, hello. Lumingming, gona. Pep, 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 pep. Awang ka musika. Alright. Ayan, Tiyos to abong asumpat na yes, the actor. Music for you, Lumingming. It's your time again to dance. Masilip na di mo namon. Ay mo namon, ha? Mamon ko lang ko, ma. Utong. Masilip tayo, utong. Tayo mo. Okay. Yes, okay. Bunot, bunot. Samang bunot. Tirang atiw, the actor. Hindi nakasungbat. Oh? 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 Alright, the winner is... naman! Madam Joan Rubio! Madam Joan, Yes! Wow, congratulations! Ako po brother Yuchil Padog! Happy birthday song! Gagayam kan kakapsan! Happy birthday everyone! Congratulations, Madam Joanna! Joanna Kimuyot! Kapyo! Asing daraksak ako pabalaang mag-ipatuyan. Ayan, hello ka na doon! Uncle Junior Galinaco! From Albert Julian! Albert Manuel Julian! Yes! Adam to pa'y chance po, Madam Joy Belkaikan. Adam to pa'y itong makulong. Dagiti sabsabong Yaw ay bigyan ka Isa din na ulong Itagas ko kung tayo libre ng Diyos Samit ang Yawat bigyan ka Uy nakitayawan Unay at alman Yoan itagas ko ton Ragukin ragsak Hingaang anayon sa nagtinganin Aldawan panagtao Sabay iti Diyos Naiayon ako man Nasalon ako Yan tinurekta At nasipet mo Ang nagpahinunga Napapalan Naging ligas ka Seryoso na ganyan ko. Happy birthday to you Yung may kanya-kanya tayong Happy punto. birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you May you live long my dear May you live long my dear May you live long May you live long May you live long my dear Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Yes, happy birthday to Madam Maria Francisco Turate. And of course, ito yung mother ni Ate Florence Awalin to gawin, Rosie Alferos Awalin, and Mary Ann Miguel, Randolph Jojo Awalin, Kenny Ana Yanto, Kenny Sir Marvin Tamayo, Kenny Madam Doris, ako niya to top, Simons. Yes! Everybody say,